Sanibonani bezomchasisela isiminye sentombi zasemzingwane. Exubeni kwakho kwakhuma yakho. Namhlanje ngiphethe umfana omncane, ngiyazi ukuthi abantu abaningi isikhathi kade nahlala lithi niyafisa ukuthi nimbone kodwa sengisebenze kanzima ngaze ngamlanda. Mfowethu. Iyaphika Sibali. Hayi singathi Sibali abantu bazobona ngathi manje ngiyakunabukisela yabo, ngikufaka phakathi. Oh, bazivule ngikhohlwe ukuthi ngesikhohlwe nje. Yaphila Majozi. Kuyaphila qhubela. Siyabonga kakhulu Majozi, nanku umsebenzi. Wonke umuntu ofika la ufike ekhala ethi hayi yabona kuMaskandi emculweni kaMaskandi sinobani bese siba noMajozi, nomnye bayefika ethi hayi sinoMajozi bese siba nobani. Okhomba ukuthi sebekuvumile nje kuMaskandi, ngazi noma wona uyayivuma. Na umculo kaMaskandi ufika kanjani wona suMaskandi osatshwa abantu kahle? Ke ngiqala ngokubingelela. Zisho kanjalo kaMajozi sizonqoda semnani intonjana zakini ziyamsondela zimfuna uthando noma ejahile. Ngiqhamuka phansi ejimile la ngiphuma khona abafana bakithi niyoze nithi ibhuti ke. Sibali bazothi ibhuti umfana omncane. Bazothi ibhuti ngengoma. Yeah, awube. Engakusho namhlanje ngiyabonga ithuba ukuthi nami ke ngifike lapha ngizokhuluma noMajozi. Uqeda kusemnandi. Bangibiza kanjalo abaningi. Ngiyake ngibone Sibali nginokubuka impela ngisho ngithi hey abantu kusho ukuthi bayangivuma ngempela. Okusho ukuthi nawe into mawuyenza ubuye ungazikholelwa ukutheni uyayenza. Ngoba usuku usaze ne level ofuna ukufika kiyo. Kodwa manje indlela abantu abangivuma ngayo kusho ukuthi hayi sengifikile kuleyo level leyo. Noma ngizazodlula noma ngingadlula ngazi ke kodwa ke mina ngakafiki la ngifuna khona. Uqala kanjani kuMaskandi? Uqala kanjani ugcina uMfana osukuMaskandi? Noma uke kwapanisa korumba kwehlula? Hayi, lapho ngeke ngabatanisa khona kakhulu semculweni wesicathamiya. Okay. Ngikhule mina vele ngingumfana obecula imbobi emakhaya. Okay. Futhi ngivele ngajoin iqembu ngalithola likhona kuthe ngokuhamba kwesikhathi. Iqembu kuthiwa ibambelela. Bambelela Performing Arts. Ngalithola likhona lelo qembu ngagcina sengilida kulelo qembu. Sokuyimina olidayo kodwa kunabafowethu engabathola bekhona. Iqembu likuphi lizinze emakhaya? Belizinze emakhaya sesukusela abafana abancane. Shuthi zonke lezi insizwa engingazithola zikhona zilapha eGoli. Abanye bafike bazama ucula uMaskandi, abanye bavele bayeka nje kodwa ke lokho ngisamile nje entabeni ngibambile. Nakho ke Majozi usemncane emculweni, khona abantu obathole bekhona emculweni, ungathi khona okufunde kubo kwaze kwakwenza wangena emculweni noma wena nje hayi wazingena wodwa emculweni akekho umuntu ongathi mhlambe ubukela kuyena? Mina kusho ukuthi uMaskandi ngithande vele ngisacula imbuzi. Bengivele ngilalela kakhulu. Bengilalela kakhulu umgqumeni ngobheka umuzi ukuthula. Kusho ukuthi ibona abantu engifunde kakhulu kubona umculo ukuthi uculwa kanje, ingoma ibhalwa kanje. Lezinto zama-backing ukuthi i-vocal ihamba kanje, ama-backing hamba nje, bengilalela bona kakhulu. Ngabuya vele ethi ngimangibuya lapha nginothando lokuthi bangifika eSouth Africa ngifuna ukucula uMaskandi. Ngaba nenhlanhla ke bekunensizwe yangakithi ukuthiwa uMbusisi Nxokavundla. Becula iqembu lamavinjwa amahle. Yeah. Bengilokhu ngiqhumana naye nje ngisasemakhaya. Hey ndoda mangifika lapho ngicela ungifake nami ke ngizame man. Wathi ayakhululeka. Ngithe mangifika khona ngifike eGoli ngempela wathi ngibhala ingoma. Ungabhala ingoma ungitshele sambe studio ngizokhokha mina imali yestudio. Should be kakuthemba vele. Impela nje. Wena wakho bhala ingoma mina ngizokhokha studio. Wabhala yiphi ingoma? Ngingene kanjalo emntwini. Wabhala yiphi ingoma? Wabhala yiphi ingoma? Ikhona ingoma engafika abantu abaningi baqala khona ukungivuma. Ingoma yokuqala yayithi bekanyipha mbafana sibulalane ngengoma ngoba ngalesi sikhathi bekunempi kakhulu emculweni kaMaskandi. Bekunempi kakhulu ngafike ngabhala leyo ngoma leyo ithi ingoma iliwa ngezandla. Ake sibulalane ngengoma hayi ngezandla ingoma yami yakuqala. Mina mhlawumbe ukuthi ngiqale kuzwa sengisizwa ingoma yakhe engathi vele khona ingoma ebethi ngahlala ngifihliwe njengesibha. Bese kungesindala bese kuyi-album yesibili. Vele kuma-albums wakho uMajozi kuphela noma sasizwe phela ukuthi ikakhulukazi uMaskandi siyasibona umuntu wenhle ngapha yazibiza ukhande ekhulu ngapha yazibiza ukhande elincane kodwa ke kusewumuntu oyedwa. Wena amaqembu akhathini uMajozi ngiyengizwa ukuthi eqeda usemnandi sami noma kusekuhamba ndawonye? Kuke kwaba isiphithiphithi mfoka baba isiphithiphithi kakhulu samaqembu. Okuyinto engagcina ngibona ukuthi hayi ake ngime kancane lento yamaqembu abemaningi kakhulu. Kusho ukuthi bekunabafana bakamacala. Kubuye kube noMajozi bese ngiphinde futhi ngicule ngiqeda kusemnandi.
ngibuye futhi ngibe nabafowethu abanye bengibancedisa into efana naleyo kwaba noswele indawo ayingaboni ukuthi ayikhona sekukuningi kanti-ke futhi angenzi maskandi kuphela ngibuye ngenze ne-afropop lana sibambisene nomfowethu engirekhoda kuye singamajaji ngabona ukuthi hayi sekukuningi ngethula umthwalo kancane sibuye sizoyixoxa le afropop awu kanti yadlala le afropop hayi siyafika Majozi umculo kaMaskandi yawazi ukuthi unjani up and down kuyajikijelwana kuyathiwana and wena you are one of abantu engizwa kuthiwa ungathi unochubo kakhulu ezingomeni zakho kontanga bakho la kusuka kuhamba kuyiqiniso elingakanani akuthiwa ya khona abafana ngiyabathinta impela nje angibadlalisi ake ngike ngathola ithuba ngambona umfana ukuthi hayi noma ngathiwa akana ngoma kodwa ezilonge ekhuluma kakhulu ngifuna bona laba abakhuluma kakhulu ngoba ngiyathi mangike ngashaya umuntu okhuluma kakhulu uzokhuluma le nto kuzogcina uzobambethela abantu hayi wangishaya uzotshela abanye ethi hey noma engakhuluma ethi ngimtalapha ngoba ngifuna ukuthi angidumise khona lokho ukuthi ngimtalaphe uhambe ekhuluma kuyangifaka mina ebantwini so ayisimanga le nto yodwa abantu impela ngoba phela uMaskandi kungasi gospel uMaskandi umculo wensizwa kakhulu insizwa zibonana lapho ukuthi hayi uyinsizwa ngempela so asikwazi ukufika sonke kuMaskandi kuye ukuthi kubo Maskandi ikakhulu angithi uyazi ukuthi wona kule gang ekhona yobhuti bene nayithola iveli khona abantu baye bekhala bethi ingoma kayikho kakhulu kubo bhuti manje obhuti bancindezela nina ngokufuna ukuthi manje bahlale kuyibona abavelele phezulu kube kanti le ngoma kabayazi kungabe kuliqiniso kuwe wena njengomuntu esingathi ufice sekunabantu emculweni hayi njalo kwenziwa yini akulona iqiniso yeah mina ngikwaziyo ukuthi umuntu onesiphiwo angeke kuvimbe ngisho kuthiwa usuthando ngakhala inyembezi umuntu onesiphiwo ufana namanzi amanzi ngeke kwavimbe ungavala ngani nje ungathiwa ngathi sivala amanzi so asikwazi ukuthi sithi masihlula ingoma bese sithi obhuti abadala bayasivimba akekho umuntu ovimba omunye umuntu futhi umuntu usuke esehluleke nje manje usuke ehlulekele yena mawubona ukuthi bayakuvimba uzami yini enye indle kanti bakuvimba bekuvimba kuphi ngoba uwedwa e-studio ingoma uyibhala wedwa isiphiwo sakho senziwe wedwa ubuyazokuvimba kanjani umuntu ube wena ungena emculweni uzoyenza into yaziyo okusho ukuthi lana ukuthi umuntu okhala kakhulu ukuthi isuke engekho into ayazi kahle usuke angakwazi kahle lokathi uyakwazi usuke nje engakwazi kahle mhlawumbe ukuthi uyakwazi kodwa uthembele kibo phela ngeke uthembele umuntu ukuthi kube nguye oyakuphakamisa kumele nawe uthembele esiphiweni sakho angikwazi ukuthi ngithi ngicula kanje ngiphinde mangene e-studio ngingenela ukuthi bakhona obhuti abadala osibani ngizothi mangibazwisa le ngoma bazangiveza cha kusebhizinisini umculo yibusiness angeke ngithi ngidayisa amagwinya ubuthi wona kamdayisela wakhe amagwinya futhi sengibeka wami phela sengidayisa wakhe yeah iyaphabhala nje umculo bathi nina ikakhulukazi umculo wabafana kunomculo wamantombazane umculo wabafana bathi ikakhulukazi umculo wabafana yiwo sasiubhekele ukuthi uzohamba ukhuphuke kakhulu because kwathi maqala ingoma yaqala kakhulu iphushwa vele ilapho kodwa ke kungathi pace elihamba ngayo ayifiki khona nisindwa yini kahle into esinda qala kithi mina ngakusho bathi umlilo ovela uvuthe kakhulu uyashesha ucima wamaphepha kodwa lo qala kancane uqale ngentuthu buye awucimi lo mlilo lo so engaphakathi nasikwazi ukubekezelela intuthu for 2 hours lokho sisendlini amehlo sebomvu akukwazi kumele kuye kuvuthe phela nathi siwothe yebo uzoyibe awukwazi ukuyibekezelela intuthu kodwa manje mase kuphela intuthu uzojabula ngoba lo mlilo ngeke usacima kodwa phela intuthu nayo akufuni ihlale isikhathi hayi akufuni ihlale isikhathi eside so into ezokuthi intuthu ihlale isikhathi eside kuba yilokho ukuthi ngizokhulumela kakhulu isizwe sakithi siwumthakazi abantu bakithi bayafisa ngendlela nabo abafisa ngayo kusiphakamisa siye kule level abafisa ngayo kodwa izandla zifishana ngoba silapha nje sihluphekile
iqiniso sihluphekile alright empilweni ngabe uzihlalele nabantu abakhe manje ekhaya akafuni lutho so awukwazi ukuthi wena ulanda abantu abahluphekile uthi kabakuphakamise wena basayihluphekile abantu xakeke hayi ngisho ukuthi bahlupheke abantu balana bazodinga imali le mali abayitholayo bondla abantu ababo kanzima futhi so umuntu engaba nothando lokuthi lo muntu unesiphiwo manje awuthi ke ngikhiphe ukuthi ngimsupport agcine ehlulekile ingakho kuhlele kule ntuthu umlilo awufuni ukuvutha umlilo behind the scene hleli nensizwa lapha koncube mfowethu ngixolisi nangu uMajozi nginayo umfana hleli bekhala abantu sisonke sila nangu nginayo ungathini nje first question kuwe mina mhlawumbe okunye ngesaba ukuchaya imbuzo kakhulu singagcina silotsholiswa kakhulu lembuzo ethile okuqala ngubani uPinky uPinky yeah so waphupha kumfana kwami bekulo mfana uSidumo mfana ngangimkhonze kakhulu uSidumo matrep uSidumo wangakithi eJozi lo mfana nje ubecula oh ya sengibona ngiyakhumbula ekhuzwa futhi ngegama lika Sidumo yebo uye lo mfana nguye ngangibize ngoPinky okay then always too ngiyakhumbula uMaskandi wathi usaqala leyo esikubiza ngomthokazi Maskandi ukugwaza uke wabhala ku Facebook wathi ingoma siyayibona but kusazovuka abafana abancane abazathatha izinga lalengoma balise kwenye indawo sesilibonile ngathi mina isembabonile so far nguwe khona umnye uthiwa umfana kaBoy mfana kaBoy kuno neDesho Maskandi libaningi bathi wena ngakusho manje ngithi ngosi ukuphuma phambili but ekhaya uMaskandi abantu abakhanya abakabi wazi kakhulu libona ngani kusilela ngapi and yini elihleli ukuthi liyenze hayi wena wedwa but wena ngoba silawe la and wena ngathi ngophethe ilight manje ngophethe itorch ofile uhambe phambili abanye belandele emuva iwapi ama plans elilawo ukuthi abantu bawukhwabithe uMaskandi wakithi githi okay into esishayayo enza ukuthi abantu ekhaya bangabisazi vela abasazi ekhaya abanye bayezwa nje ngoba mabefikile abanye befike bedlala ingoma zethu hayi mbani uyacula kodwa abasazi abantu bakithi emakhaya ngoba sithi masithi ukhiphile lo msebenzi wethu esikhiphayo sibuye futhi sibuye emsebenzini abelungu basifuna asiwenza amaphuhambe ngiye emakhaya yonke nje uthi ufike nje ngingene zonke indawo zakithi ngoba abantu babefuna ukuthi babe ngazi kwehlula ngisho kuthiwa uDecember iholiday kukancane abaculi bakithi abafuni ukwenza ukuthi baye promote ngoba abanye abelungu banqaba ukuthi umuntu ahamba emakhaya sibulawa imisebenzi njengoba ngishilo ukuthi silapha nje ngoba sizosebenza umbuzo ngolandela uqonde wena ngqo bemphisana lenye indoda ku Facebook ibhalile yathi eZimbabwe la eSouth Africa akekho umuntu odlala uMaskandi njengoba Jozi yabe sisithi umfana lo singamphakamisa uzaba kwelinye izinga mphikisana layo nthe mina usukhulumile wena ukuthi imusic ibusiness ngathi kuye uMajozi italent ulayo but akakho serious ngiyaphinda ngeke ngakutshela futhi lawe behind the scenes ukuthi indoda wena awukho serious yathi yona lindoda ayisiki ukuthi uswele seriousness uswele abantu around him abangamusa lapho kufanele abe khona ngayiphendula ngathi uMajozi is a business ukuqala ibrand ibrand iyazipromote yona ingoma zakho zimnandi kakhulu but usebenza labo bani around you because abantu kumele ukuthi bakuphakamise kumele ube lo publicist wakho ube lo wonke umuntu okudingeka ukuthi akuphakamisa ufake ezingeni abo manager and staff usebenzana labo bani and ubathemba kangakanani labo bantu mhlawumbe kubukeka ngathi angikho serious ngoba mhlawumbe kubukeka kanjani wena uyagenist ngoba ngibuye ngibambe lama nami ngibambe la ngikasathi ngisayiqondile nje kusho ukuthi umuntu ongisizayo umfowethu ongirecordayo uyo boyathanda indoda asenze kanje kodwa ngoba nayo umsebenzi usukumqakile westudio ngeke akwenze konke so ngisashawa ilokho into engishayayo ukuthi anginayo i-team engibambisane nayo ingakho abantu bebona ngathi angikho serious kodwa ukube angikho serious ngabe namanje akekho umuntu osathi uMajozi ngabe kade phela ngami
kodwa kusho ukuthi ngiserious ngiswela amandla ingakho ngilokho ngisavela. Okay, ungayithatha kwaza ngathi sesisiza. Okay, ngiyithathe khona lapho asezama ukuyibeka khona. Umsebenzi umuhle Majozi and ngicabanga ukuthi bonke asebeke bawulalela bawubona umuhle nomuntu ohleli manje emakhaya ngicabanga ukuthi uyakuzwa ukuthi uthi kuselela kuphi maya umuntu ecabanga ukuthi kukhona la angalekelela khona engaba khona. Unengoma entsha manje. Yenza kanjani? Le ngoma ingimangaze kakhulu. Kodwa khona ayimangazanga ngendlela ebengilindele ngayo ukuthi ngimangazile. Ngoba mangikhumbula kahle ngonyaka odlule khona ingoma eke ya trenda kakhulu engiyikhiphileyo futhi sibembile. Abeyithona ngiphumile kuye ngoba nalethi kuyenzeka yini. Ngendlela etrende ngayo kulokhu bengilindele okukhulu. Kodwa ngoba phela isanda ukuphuma ake ngithi ukubekezela kancane ngoba ukubekezela yikho kungibekela kahle yaza intuthu lokho ngisabhizi ngentuthu so ake ngithi manje iyenza kahle kakhulu ngiyabona abafowethu bangisupporte bonke ngendlela bengalindele kuvume labantu ebengingacabanga ukuthi bazovuma manje bengithi bazovuma emva kweminyaka emibili ezayo kodwa ngiyoba sebevume manje ngisela choice mina ngakuvuma asela choice sobele ngilindele abantu Fred umculo wamantombazane silindele nini ukuthi sithole mhlawumbe izintombi zikaMajozi album ngendlela right engizwa umculo usu understand ngakhona I was listening to ingoma yakho recently Mxoku uMaqhawane Intaba Awards and abantu besihleli nabo around we to discuss ngengoma yakho so abantu izinga lakho balibona lilikhulu kakhulu so yipi into ongayenza to assist ukuthi umculo ungakhuphuki kwi side labafana ukhuphuke ndawo zonke kwi side labafana namantombazana kahle namanje nje ngisho ngithi akhona amantombazane engalekelela e-studio okay nje ngiproduce ngisize lapha nalapha imaphi ngoba mina okusho ukuthi ke umculo wamantombazane ngababala nje ya khulekile ezilonge bengabholoti ayakho abangkoloti sho ukuthi ke manje ngasho into engeke ngize kuyenza ukuthi kube nentombi zikaMajozi okuzoba iqembu elibhekene nayo lokho ngeke okay into engingayenza makhona umuntu osifazana ofikile wathi indoda ngisiza la ngizofika ngincedise ngendlela engincedisa ngayo phelele lapho yini into mhlawumbe ekwenza ukuthi njengomuntu oke waba namaqembu awu4 qeda kusemnandi abafana bamacana nani yini into ekwenza ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi kuzokuhlula ukuthi uphathe iqembu lamantombazane ngifuna nje ukuphuma kuleso siphithiphithi leso ngoba ayisiphithiphithi amantombazane amaqembu nje kuba iqembu lapha nalapha kuba isiphithiphithi ekugcineni ingoma iyaphela ingoma iyahamba iphele ngoba kusebe sunamaqembu ayi4 so kumele indlela ingoma nje ezilako 25 so kumaqembu wonke uyabona uyabe unganani ubhala ingoma lapho ubhalela phela kuba iproducer afana nokuthi uyabhala ingoma ngoba umuntu engabuya nengoma kuwe uyilalela uzuthi hayi akuhlangana so kumele uyishintshe umqondo wakho ozosebenza lapho uzothi njengoba manje ubhizi uyazama uyabatanisa uthi mawusudumile abantu sebelindele ingoma kuwe awusela ngoma wena kodwa ususezingeni lokuthi sokumele uchaye ingoma ngesiphele awusele lekhanda seli empty ukusabala amantombazane okwanjela ukuthi imapho ususebenza nawo kusho ukuthi intombazane esengeke ngayisiza ngizoqamba ngikale ngoba why uhleka ngizoqala ngayo uma izuzu ngoba wake waqamba kwenye interview akengakaze ngizitwa okay alright kodwa ngizoqala ngaye khona nje ngincedisa kikho nengoma yakhe khona ingoma ezophuma engimfeaturing yoma producer yini okay leyo ngoma isazophuma singakwazi ukuyintshontsha sizwe sama yena umuntu engathembisa ukuthi ngizazomncedisa phinde kube omunye ngimproduceleyo kube uLola M naye ngamproduce ingoma yakhe yaphuma ethi uzungakhala I think ikhona online okay wayibona so ibona abantu esengibasizile kodwa baningi abalokho bethi indoda incedisa la usala ngoba bayabhima hayi ngoba bengakaze befike kimba lokho befisa ukuthi siyafisa ukuthi usincedise then ngapha insizweni eyayi angeke ngisabakhumbula ababaningi kakhulu mangathiwa wena ngithi nginikeza abaculi abayi5 kwela kithi nje ocabanga ukuthi bayashaya ingoma engicabanga ukuthi bayashaya ingoma
hey ocabanga nawe nje before ungene e-studio uyocabanga ukuthi hayi konje kunobani bani konje kuno nawe ukuthi nama uzokhipha into yakho ufuna ukuthi hayi impela obezwa ayi mina impela akula mfana ongilalisa ngizwile uzoyisholo yena mina akutsimi akekho umfana ongilalisa ngaphandle kwengubo ngengoma kwela kithi cha mina abafana abangihlukumeza ngengoma yilabo balaka mthani yibe ngithi mangibala nibe niyayizwela bake yibe ngithi mangibala le mpela inhliziyo yami bebuhlungu kakhulu ukuthi hayikhona ngafika kanjani ngiyemdlule lo mfana lo kodwa ngapha ngakithi hayi cha kusamele besebenze nzima abafowethu kusamele besebenze angithi uthe abafana ngisabala abafana kunani kanti okunye abafana hayi bakhona phela ngiqale ngabala amantombazane ngimsengisiza abafana okulokunye kulabafana laba nje ngingasho ngithi ontanga yani nabo nini ingoma nidlala nge-edge phela kulabo bhuti abadala kumele sibahloniphe nabo kodwa bengayiboni ingoma ngiyabahlonipha impela kodwa ngengoma hayi cha kusamele uhlonipha abantu hayi kubo bhuti abadala ngengoma angisho ukuthi ngobudala kona ukuthi umuntu ethayini into esport ngeke ngiye ngobudala ngicabanga ukuthi mathathu nje lamadoda lawe ngithi nami makuvume bona bengabuya bedantwana usebenzile ngiye ngisho ngithi hayi kusho ukuthi usebenza hayi ngoba ngibesaba ngokucula kodwa niyezwa bakithi banihlonipha nibadala kodwa hayi ngokucula bahlonipha nje amagalelo wabo nokuthi bayacula bona kahle kakhulu labo bantu engibaqimbayo ngizoqala nje ngiqambe lapho umfowethu uzinja ziyamluma niyezwa bafowethu likhona futhi iqhaza ake walibamba impela ngisasemakhaya kuMbulu uke wasiya ngomunye umuntu naye vele osebenze kakhulu kwisicathamia inkanyezi zezulu vele qala nje ngaye so shuthi uzinja ziyamluma ukhaya amafika amahle hawu kunzehlathi nawo bayakwazi bese kuba umfowethu uSibani hayi uSibani inkosi yakini cha yabona manje kwavuma labo bantu labo bathi mfana usebenzile ngiye ngizizwe impela ngisebenzile okusho ukuthi ke ngiyabahlonipha kakhulu ngokomculo nangokuthi badala phela ngeminyaka so yiba abantu nje engakubalela bona laba abanye kusamele besebenze ngizofaka umlandi umfowethu uyasebenza kakhulu uyacula hawu siyabonga golide lapho ndoda inqyasidlala kamnandi so ngam-eda bebe yi4 shuthi sengimina uyimos 5 laba abanye akusamele bese kuthiwa yi-top 5 yona leyo top 5 ekhona namantombazana awu2 bafake khona shuthi kuyi7 team ngiyeza ngefestival yabantu bona labo bo7 leyo ndaba ungayithemba ungagitazeki wedwa apho ngithe ngiqala ukuzwa umculo wakho Majozi ukhulumile ukuthi ukulalela ubheka umuzi lo mgqomeni bekungani kulo umgqomeni phakathi la nxa ubheka umuzi ngingamzwanga ngithe mangubona uperformer that day kumaqhawa nentaba ngizwa uMajozi besikhuluma ngakho lokwazayo I think it was yesterday ukuthi umfana lwana uqale ela but now se creator eyakhe into esingeyakhe even stage njengoba lekhuluma bese ngahlala ngasonke ndawonye mina yena ubephezulu mina bese ngihleli phansi ebantwini but wonke umuntu around me abanye besithi ungalapha abanye besithi le inkosi kaMaskandi lami bemvumelana nabo ngoba into ebengiyibona even stage uyasibamba stage but ucachelele that's the first question uyabuyela futhi uyabuyela sekubuza ngenye indlela ucachelele ngoba abaningi bebeqala ukukubona into engingayithandiye wena futhi umbuzo wakho into engayithandiye ukuphithizela ngiphithizelela into engeke izingisendawo ngiyangithanda ukuthi mangivelile kube ukuthi ngivele la kufanele khona okufanele ngivele khona so mhlawumbe abantu bacabanga ukuthi ngizifihlile nje ngoba ngingafuni ukuvela lapho ematopeni kahle kahle into ozambuyishwa sibeke uMaskandi ke sikhulume nje ngelanguage right koMaskandi avoid kakhulu amatopeni avoid kakhulu ngoba ayalibulala igama lomuntu lesithunzi ugcina ungasahlonipheki sokuthiwa siyamazi lana vele ungayendaweni siyabona lapha ngeva kwe discount promote ngakubona njalo emcimbini amaqhawe nentaba ifeme ungeke ungiswele ngoba akusiona amatope la yasetshenzwa lapha yana kulapho ngithi mangilele khona ngicabanga ukuthi kumele mangaphuthelwa le mcimbi lo ya
ngiyobe ngiphuthelwe umcimbi omkhulu kakhulu. So kusho ukuthi impucuzeko yangakithi nathi komthwakazi sinempucuzeko kunjalo nje qhawela. Right, ngokunye ngokhulumileyo ngithe ngiqala ngizwe i-test kaMgqumeni. Kodwa ngithe nxa sengubona manje fine angeke kuhle kuphume konke ngoba vele istyle singani siyadlisa manje. Sisuka singani sigxile khona lapha. Kodwa sengizwe esakho ukuthi ngadlala ukhuzali lapha nyamuzwa, ngidlala igcoka melisha lapha nyezwe, udlela igcoka melisha. Nxa sokudlalwa wena sengisizi lo uMajozi. Yini ongathi wena ekudefine i-identity yakho ukuthi kancane kulokhu kuphuma uzicreatela eyakho i-identity entsha? Okay. Into engisiza kakhulu lapho ukuthi labo bantu engibabalile ngagcina ngibalalela kakhulu ngisemakhaya. Futhi ngibalalelele ukuthi ngizwe ukuthi ingoma ibhala kanjani. Kanti futhi ucula. Mina akekho umuntu wangidlalisa phansi wathi wena ukuzucule le khathi ucula ngubani. So vela kunamuntu ozoclaim sizoza kwenye ingoma sethi wena mfana sakufundisa ukucula sobaleka. So ngifunde kulabo bantu ngokulalela nje i-radio idlala lapha ngizithi lo muntu ujika kanje. Ngagcina lapho ngithe mase ngifika la ngangabe umuntu opractice omunye umculo angimpractice omunye umuntu. Niyezwa abaculi yakani ngifike nje ngiyenza into engiyaziyo nginethemba lokuthi uma usenza ubunguwe bakho abantu bayazi begcine beku-understanda bakuthanda. Bagcina abanye bengakuzwa kahle bethi ucula njani. Angithi abantu bazitshela ukuthi uzocula njengosibani ukuze basheshe bakubona abantu. Kodwa ungacula njengawe ngelinye ilanga uzezwa sokuthiwa kuloshuni ungacula njengawe ungaculi njengomunye umuntu. So labantu ngangingafuni ukuthi njengoba ngibalalela sengibapractice ukuthi ngicule njengabo. Njengoba waqala kule test yabo kwakusho khona ukuthi umculo wakhe ulele kubo bani. Ngoba ubelalela bona labo bantu. Ungalaleli kwabona uMgqumeni bathi mabeqala wawuza ukuthi ulele komahawukela lokho. Wagcina sokunomgqumeni nje emile yethu. Uma unesiphiwo kuba njalo phela. Wona unesiphiwo. Mawuphi into yakho yazi. Awu practice umuntu. Then silemculo eminingi ama-genres amaningi kithi eZimbabwe. Ehamba phambili ngithemba la uyayazi. Ayiyo phela esakhula lathi lanxa sasingayithandi sasizwa kakhulu irumba. Asingene khona. Chova. Ungathi nje Xothana lo yedwa khona. Ungathini nje oqala ungathini ngomculo werumba? Hayo umculo werumba ngiyawuhlonipha kakhulu. Namanje ngisasho ukuthi angizange ngafisa ukucula, angizange ngaba lephupho lokucula irumba. Kodwa ngikhule ngigida kakhulu irumba. Mina bekubuthanelwa mina ngigida irumba ngifasile phela kuqhamuka. Nzwile. Namanje ngicabanga ukuthi insizwa zomaskandi manje zilalile zizokugidliza kakhulu ngoDecember. Hayi isikhathilo ngibengizobisela. So kusho lento ayiphumi ngoba into esikhule. Namanje ngathi ngibophe lapha ngabopha kakhulu irumba. Ungayicula kodwa ingoma yerumba. Kakhulu futhi ngevocal abaningi aberumba ke ngathwala nzima. Njoba. Yangathwala nzima. Njoba ngifuna ukuthi umbuzo lokube ngathi uqhamuke ngala uqhamuka ngakini. Hayi kakhulu nje kubonke ngibona labo. Wathwa kuyo le genge efike manje. Ayiye bona la. Ngizobala nje amadoda acula ngizobala abantu abacula abantu abangaculiwe vela ngibakhulumi ngami umlomo. Abantu abafana labo Nation King Nation kanje. Awubakhulumi. Ngamthwalisa nzima ngengoma uyacula kakhulu kodwa mangathiwa ngena kurumba mina angangalibona elidlala impela ngerumba nginzima kakhulu. Thobo bani abondabutshekile. Ndabutshekile. Hayi mina okhuluma abantu abathi mina ngibala King Nation liqhawe lapha uNdlovu. Hayi sebebadala uNdlovu. Sebadala emculweni impela sebelesipiloni. Mr Bones. Mr Bones. Okay. Hayi izinkulu lezo. Kodwa impela ngemva kwemic. Singathwalisana nzima impela labo abadala bona lapha. Urumba. Ondlovu. Mangathiwa acule irumba. Mangathiwa kangene kurumba. Mina kurumba bengithanda kakhulu indolwane. Isahlangene bengifike ngilalele kakhulu ivocal kaMathi. Yebo ngithinta kakhulu ngizwe ukuthi lalela amakhona. Yebo hayi cha bengithintela la ngithanda khona. Mangiphumula kuMathi ngilalele laphana uAllen Dodd. Hayi. Hayi nami ngiyedwe. Ngizwe ukuthi hayi la vele thina kahle silalela into zakoNdlovu. Kunjalo. So ngithema ngithi nje ngangezwa sokunomxolisi lapha uMr Bones ngiyezwa ukuthi hey
phela kuyasetshenzwa la so kathesi nje mangingabala mangathanda ngena ku room kungafika nasendlebeni zabo ukuthi sesinenkinga phela uyazwa mkhulu yakasitayele phela sinokubona abanye abantu bayabaleka la kumaskandi sinothawulo sinosigodo sebabaleka bongise becula iroom mhlawumbe nawe singathi sikuthembe kanje sinokuthi hayi sinomajozi hayi kumaskandi sesithi igugu lethu esilalo sivuke kuseni sizotwasa zela abantu abakhohlisa abantu bengamangali phela abantu babengizothatha ngicula iroom ngoba akusinkinga ukucula hayi ukucula artist akumelanga ugxeke amanye amajembe uthi wena lokhu wena wathi mina into engingayenza kangcono yini ungasho ukuthi hayi ngeke ngicule ini hayi lokho nami lapho ngihambisana ngingasho namanje ngakusho ukugcwala umlomo uthi ngangizwa impela ngizikhuza ku room hayi mina ngilindele impela ngicabanga ukuthi ngoba wokukala mina ukuthi ngizwa impela ngizikhuza ku room kodwa abalandeli bamaskani yabathembisa ukuthi yoba iqhawe labo kuze kufike ekugcineni right ababaleka kumaskani besiya ku room ucabanga ukuthi baxoshwa yini niyabaxosha noma bayixosha noma ingoma nje iyabaxosha angithi kunokuzama mawudayisa izinto zakho zidayisayo ngabona ukuthi abantu abangithengela kakhulu ngathi ngabelungu abantu abamnyama bathenga kodwa bahlula yini ngabelungu so kumele ubheke into ethandwa ngabelungu uyeyenza exactly into yabelungu ungasaba abantu abamnyama ungasungabenzela ngokho okuncane kwabo konoko kodwa okuninga kube okwabelungu so ungathi wena ucula umaskandi uthi uyabheka uthola ukuthi abantu abakusupportayo abantu beroom kungcono uchiya umaskandi uyenzela abantu ngiyabona le nkulumo le ngicela ukuthi ngincube ungene kuyo ngoba mina nganitshayisa ngabantu ngicabanga ukuthi lo uzenza ukuza manje uzoba ngokugcina yeah right umajozi sesikhulumile sonke ukuthi hayi abantu abaningi bamvuma la sestage into yakho yayazi kodwa uthi yena ngizokhuluma ngokuthi kumele ayesebenze ebalungwini and stuff and lokuthi team ayikahlangani kahle nxa khona ukuthi futhi izandla zabe zincane abantu baye befuna ukuhola kumbe bale eminye imisebenzi abenzayo ngicela ukukhulumela ama businessmen alalele la aslandaba ukuthi ngomse South Africa ngwase Zimbabwe ngumshona ngumdebele ngumzulu ngumsuthu owatshela ukuthi wena ukuze ikhono lapho liphakame liye lapho kufanele libe khona usidinga sizo bani okay but ithuba elihle kakhulu nalihlala likhona ngabe lihlala likhona usize ngilidingayo ngidinga i-team ezongilekelela kakhulu ngoba ngeke ukwenze konke ungasiphiwa isiphiwo sokucula kodwa isiphiwo sokuorganize ngeke usiphiwe so into ebuyishayeke ukuthi ungaphiwa ucula ubhala ingoma wenze konke ube ususilela ngoba iziphiwo uphiwa ubuye ube nalawo ugcina khona so ngiyadinga amadoda azongincedisa ekutheni organize kahle izinto zami zihleleke ngendlela so ngidinga i-team omunye abambelele iqhaza omunye abambelele iqhaza omunye zonke ngingabambi zonke ngiyi-one yinto engenza ngisilele ngoba konke ngiyazenzela then ngikuphe futhi thuba leli lokuthi khuluma labantu especially abakubusiness kumbe abalemicimbi uDecember uyeza manje abantu bafuna abantu abazonandisa emicimbini yabo and mina ngalokho esengubone kuwe ngiyazi ukuthi sibili lozafika umoshele ngale lo ungahamba usuphuzile ungasakwazi ukuhamba akakhulume lami ukuthi indoda usilayela umuntu ongayazi into ayenzayo nanti thuba khuluma labantu ukuthi abafuna ukukuhaya bakuthola njani abafuna ukukusponsora bakuthola njani abafuna ube ngoambassador wama business wabo bakuthola njani okay ngiqale ngicele kulabo abafowethu laba abakwazi abanamandla okwenza umcimbi noma ukuxhasa engingakusho nje kulabo abafowethu ake sinikezeni ithuba nathi singomaskandi like lingene nje kumaskandi ngoba ngineqiniso 100% sure ukuthi abantu basekhaya bayawuthanda umaskandi kodwa bayawushota so siyacela abafowethu kakhulukazi ninelikwazi ukwenza imicimbi ngapha kuRumba ake nithi ningadobha kuRumba liphinde lithatha ababili abathathu kumaskandi like libheke nakulabo bafana abasafikayo ngoba benza kahle kakhulu umuntu mayesasemusha
wenza kahle kakhulu omdala usuke naye sefikile lapho kumele afike khona akuthathe lo saselegazi eligijimayo uyemveza ngale bantwini ngoba manje lento legama elithi lona abafana bakomthakazi ingoma yabehlula cabanga ukuthi ayikho lo nto le bakhona abantu abacula kahle just abahleli bemcimbi ababanikeza ithuba lokuthi bayevela so ngiyazicelela kubahleli bemcimbi lisiqhasheni bafuthi ngeke lize lisisole ngendlela esizokwenza ngayo ngoba sisasenakho ukuyimisela ngoba inhloso yethu ukuthi siye phambili bese futhi ngicela abafuna ukusponsor ku manager njengamanje amasango avuliwe ngoba sifuna ukuthi siye phambili amasango avuliwe ngakhululeka engalithembisa khona ukuthi asiwo lama artist la hlupha ngokuthola umuntu esedakwe emsebenzini se umcimbi sethukana labantu usumtholela ishow usebuya late sisase nokuzimisela kokuthi sifuna ukuya phambili asikabi nemali esisenza ukuthi siqale singathi siyaqala ukumbuluza ngobele ngolimi lwakithi basazoba nayo sizombuluza ngokuya kwesikhathi manje hayi sicela phela lisikhathi singakambuluzi yikho lokho engingakusho kulabantu abafisa ukuncedisa ngicela lincedise bafowethu isikhathi sasekhona amasango avuliwe utholakala njani ngitholakala ku Facebook Majozi qeda kusemnandi ipage lelo bese kuthi ku TikTok nakhona ngikhona Majozi inamba yami ngisebenzisayo yama calls 069 556 069 556 bese kuthi ka WhatsApp 062 631 9673 ngiyamthola ku WhatsApp ke lapho ke ofuna ukungincedisa ukukhululekile nazo kwazi Siyabonga kakhulu bakithi lapha besihleli nensizwa uMajozi qeda kusemnandi ngicabanga ukuthi abantu abalandeli boMaskandi behleli lapha emakhaya bayayazi insizwa abantu abaningi bebefisa ukuthi bake bambone ekhuluma ngoba belini nokumbona edlala Majozi i-team iphelele ngeke ngakubona udlala ngoba bengisitsho kumaqhawa nentaba une team umuntu ohlela lapha ofuna ukuza ukuthi ngoba bekukhuluma ngokuqhashwa unomshado lapha sinokuba ne problem especially when it comes to Maskandi ukuthi uyabizwa emcimbini qhamuka indoda ihambe yodwa ithwele isiginci one man ifike igibele isiginci igibele stagini izulazula iphuma ihambe and abantu bahleli lapha yabakhokhile ngenye yezinto enza beningakafiki lina ngeke sithathe amacala wonke siwabeke phezulu ngenye yezinto eyenza ukuthi abahleli bemcimbi kakhulu le emkhulu enemali bazikhelelaniswe noMaskandi ngoba bebe uyaqhasha irumba bazofika bedeliver umsebenzi ukhathe kuleli cele lethu liside lethu yoMaskandi qhamuka ihamba yonke indoda thwele isiginci abantu bakho ingakwazi nokusidlala oqala usihlala ayikho into yenziwayo so ngeyinye yezinto ezasixoshela ama sponsors zasixoshela nabantu bemcimbi so nenze njani ukuthi nibone ukuthi izinga lo Maskandi ngoba ushilo ukuthi abantu abake bebheke uMaskandi nenze njani ukuthi li maintain izinga lo Maskandi ukuthi umuntu mayengena ethi uya emcimbini ekhokha imali yakhe ngoba into yokuqala nje mawuya emcimbini ufuna ukujabula ukhokhe nemali akusikuthi noma uziyela nje emcimbini kuyobuka labantu ohleli nabo so wena ukuze sikubuke kumele ungene nabadlali sinibuke ni stoppa ni lento ningoMaskandi ukuthi indoda iqhamuki yodwa izokugibela stage mina ngibona ukuthi ukuthi kuMaskandi ucela abantu abangasiphiwo kakhulu abantu abangazilutho kahle kahle uMaskandi ulula ungahamba lengoma yakho ungahamba lokuyingoma ongahlanganiwe ukhipha imali e-studio bathathe behlanganise iziginci nawo sungumculi sigijima nawo lesiginci ususiyayeqa stage lokhu ntshompo kuyiwani lelo liqinisa impela lento isibulele kakhulu akuke mina ngiyafisa ukuthi kube nabantu mana abazaratha umuntu estage kube ne-team nje ezathi imchayile umuntu uthi wayengena yedwa estage or why engahlelekanga esestage abantu bebhadele ukuzobuka kuchayelwe lokho nje nabantu ababhimba umuntu akachayela ukubhimba kuphela ngoba nomuntu obhimba ngoba lento le into yenza ukuthi ama sponsor abuye bemuva uzothi hayi uthakaza uMaskandi wakithi ngobuningi babo uzothi hayi uMaskandi wakithi ngalesikhathi umuntu ulalela umuntu obhimbayo wahle wagcika uMaskandi wakithi wahle wazonda lathi esizama so ake kuke le team man eza thiyona hayi thina umsebenzi wethu
ukuchaba abhimbayo lokuchaba umuntu oyeqayeqa leskin ya ngoba lento iyawulimaza kakhulu maskandi uzezeza abantu bethi hey sibulawa yini abalandeli abasupport kahle abalandeli babalekiswe yilokho ngeke ubhadala imali yakho yobuka umuntu onjompoka yedestiny ya ngoba amashow kaMaskandi phela ayegcwala kakhulu but abantu baqala besupport besathi hayi mhlawumbe abantu bakithi bayazama bafuna ukukhula that's when engasho kuba ukuthi bafowethu kuzofika isikhathi okuzofika abafana bani overtake because anifuni ukuthi ninjani nilungise lento le kanti before kwenzeke lokho kuzobaleka ama sponsor manje uMaskandi sebenza nzima ukuthi sibuyele back yes siyajabula ngoba bakhona sebesithembisa ukuthi hayi lo nyaka kukhona okunye kuzoba khona okungcono as long nathi sithembisa futhi ukuthi siyahleleka so mina nginaqinisa ukuthi thina sizohleleka because sesike sangahleleki so but we are trying ukuthi sihleleke sikhuphuke sephambili kuMaskandi kuzolamula induku ngoba ngizokhuluma nabafowethu laba bescape la khona abafowethu laba abathi bayescape la okay yeah abafowethu nabo bazama ukuthi belungise izigwego khonapha kuMaskandi ngizobe ngixoxisane nabo phela nibafowethu mina owami umbono ngithi akuchaywe umuntu oyodlalela emsebenzini ngoba ibusiness le suke sebenza umuntu ezomosha nje kahle kunje ngithi kumele kube le ndoda mpela kiyehliswe kwelanga estate ukuthi DJ wo achaywe umuntu ayestate ngoba umuntu mangamjanga kezwe sasiyaphinda uyabuyela futhi kunje already si line up le ngizoperforma nami ku line up la kungena umuntu eyedwa stage afike bora abantu bephume behambe so kungena mina enhlelekileyo sengizofela umuntu sephandle uyayibona leyo nto le akuke kube iskepe abafowethu bephiwe ngokusemthethweni bechaye umuntu odlalela emsebenzini abalandeli bazabuya lesponsors izabuya niyezwa bafowethu niskepe lapho uthiwa bakithi ake nithenga imvubu sonihlalisa phambili makuthiwa kule show indoda iyehliswe stage makungenzi kahle ngoba ayisichazi lento ukuthi izinga likaMaskandi lokhu liyehlala siyaphansi nanokuthi kubaleke abantu ama potential sponsors ayabaleka ngenxa yokuthi asideliver kahle yabona hayi futhi ngizobancedisa mina ngoba ngifast nami lapho le ngizabancedisa abafowethu beskepe lapha besilungisa izibhedlela sinithanda kakhulu bakithi emakhaya igama umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exubeni kwakhokha kumaya majozi abantu balindele ukuthi bangakubona nini kuphi mhlawumbe kunomcimbi oseduze olindele ukuthi uwenze okanye kune launch okulindele ukuthi yenze kunomsebenzi oseduze nje ongaphuma before sibale ngabathembisa khona njengoba ngibe ngithinte futhi nangapha kwa-Afropop khona ingoma ye-trend ethi kuyenzeka ku-Afropop njengoba ngithinta lapho ngiyabathembisa ngoDisemba kuzoza lezo ngoma okay noma zingabe ntathu kodwa zizoza ingoma zeqembu amajaji futhi manje sengisele neqembu amajaji nomajozi kuphela lese sinoMaskandi so asiza ukubona ufeaturwa kakhulu ama feature maningi bafowethu from now bakhona abafuna ngibani osisile sikufake kube official wenza malini wena ukuthi umuntu uzokufeature noma undoda yafoni yavuke kusenje ifoni ndoda sicela ufike la e-studio khona ngifuna sikwenze noma njengoba usuyibrand umuntu ofuna ukufeature akusike ukuthi umbe usuke ezama ukudumisa usuke ethande izwi lakho okanye usuke efisa ukuthi abe kule level now okuyo so anti asishenteze ngithe manje sesithindi lapha sesikhuluma sikuMaskandi straight so umuntu ofisa ukuthi uzosebenza naye okanye ofuna ivoice yakho sezokuthiwa uthira ukufika lapha ethi chikitaka is 80,000 ekuzokuthi akwenze nje ingomeni yakho abesebuyele endlini it's 80,000 so wena ukuthi umuntu athi wozofaka izwi naye ufuna mali i-artist ne-artist le price yalo kulabanye abangela senti ngenxa yokuthi ngisuke ngibheke ukuthi hayi lapha ngizozuzana mangingafeature mangaya ngena engomeni yakhe uthola umunye uyayibhimbela bakithi wazixoxela ingoma ifike singeyami lo muntu kumele ngimcharge imali ukuthi uzobaleka phela ngoba phela futhi kunakho ukufeature lokuyalimaza ngithi ngoba
ukuthi sizwe izwi lakho lihambisana nelomunye umuntu kungahambisani kufanelanga liphonga ugcwala everywhere Yeah, ukuthi nje ephumuleyo nguMajozi featuring Majozi bani featuring Majozi so ngisame lapha ekutheni ngiyakwazi ukumxoxa umuntu ngeprize ngoba ngibalekela ukuthi cha kuyabheda lapha ngikwazi ukuyangena la ushutha wona ukhona nje umtshela ukuthi hayi indoda ngiyengicule edodini ngixoxa nje ngeprize kunzima nakini nje kunzima ukutshela umuntu ukuthi hayi kunzima lapha ndoda uyaphinga nginendlela zokuxoxa bese kuba khona ngumuzwayo ukuthi lo so ngoba wawunamanye amaqembu nabanye abantu ongesekho kuwo kwaba nendlela wabaxosha ngakho angizukuya kakhulu kodwa ngiyasho ya ngifike ngitshela ukuthi hayi ndoda iprize indlela sizikhupheke ngayo vele manje kathi iprize imali le angeke usayi afford that imali hayi ngitshela imali ngihamba isizumbulu semali avela time futhi ngizokufonela ngamuze ethi ngizokufonela sengizathwambi so then laba abanye obonayo na ukuthi ungakwazi ukumfeature then uba nendlela yakho ichaja yeah kukhona abafowethu engibonayo omunye ngifike ngamcharge nje ngoba mawubona ukuthi nawe ngibona le ngoma le nami izongidonsela abantu ngoba manje sisebenzele ukuthi iqiniso yaya so ngiyafika nami ngifaka iphimbo lami ngoba ngisizwe ukuthi hayi ngoba ngiyazi ukuthi abantu sebekubonile lapho ushiye le number angeke ulale befona hello sicela uzosifeature hello nami ngicela uyabona abanye izintombi ziyafona hello inumber phela uyifaka lapho uthi ufuna umsebenzi uyasho ufuna ama sponsor kanti ugcina uthola umshado ngenzela yeah ugcine sokulethela phela kuningi okubuyayo so wena ngomela ukhethe ukuthi ngifuna lokho angifuna wona ufunani mina into engifuna njengoba kuyibusiness ngifuna imali ngikubusiness sawona kakhulu bakithi siyanthanda uMajozi ngicabanga ukuthi abantu bazocabanga ukuthi ngibazele omunye uMajozi abakalizwe izwi ungavalelisa ngephimbo beke bezwe nje iphimbo ukuthi hayi kusewuwe nje uMajozi eni ngoma nje oyithanda so madoda bangizuma la umculi kuthiwa wenziwa kanjani kuthiwa umuntu bayethu uyacula umthatha umfake ngemva kwemic ukuthi icula athi ngicule ini uthi hayi cula ngemvu kumele ucule mawumculi ongasidaki kumele kube khona okuthile ongakusho ngemvu uyabona so hayi kodwa wona ngikwenzela kubela ukuthi ushaye yakhe ingoma ezokukhumbula abantu abazokukhumbula ngayo okay uma nimona udali ambamtshela ngadlali ngami uma nimona udali ambamtshela ngadlali ngami akaze kushonela bese ngicabanga ukuthi ngithi uculele eRoma ngoba uthe ufuna uxosha abantu beRoma kodwa ke hayi isikhathi angisena bakithi ngithanda kakhulu emakhaya niqhubeke nisupport niqhubeke futhi support insizwa uMajozi ushilo ukuthi unayo lapha i-channel yakwa YouTube na ethi Majozi unayo uFacebook wakhe ushile inumber nizoyibona izovela ngaphansi uyamthinta mangabe kukhona office ukuthi umsize ngayo uzibalile izinto athi uyafisa ukuthi kusetshenzele kuzona ngicabanga ukuthi nizwile nginithanda kakhulu emakhaya